Vuk i 7 kozlića. Bila jednom jedna koza koja je imala 7 malih kozlića. Voljela ih je više od svega na svijetu. Jednog dana morala je otići u šumu po hranu. Prije nego što je krenula, okupila je kozliće i rekla im: Draga moja djeco, pazite se vuka. On je lukav i može se pretvarati da je netko drugi. Ako dođe, nemojte mu otvarati vrata. Ne brini, mama, rekli su kozlići. Nećemo nikome otvarati. Koza je otišla, a kozlići su zatvorili vrata i čekali mamu. Ali vuk je znao da je koza otišla i odmah je odlučio prevariti kozliće. Došao je do kuće i pokucao. Djeco, otvorite, ja sam vaša mama. Ali kozlići su prepoznali njegov duboki, hrapavi glas. Ti nisi naša mama ima nježan, tanak glas. Ti si vuk. Vuk je otišao kod pekara i rekao: Daj mi malo meda da mi omekša glas. Kad mu je glas postao nježniji, opet je došao do kuće i rekao: Djeco, otvorite, vaša mama se vratila. Glas mu je sad zvučao kao majčin, ali kad su kozlići pogledali kroz prozor, vidjeli su crne šape. Ti nisi naša mama ima bijele šapice, ti si vuk. Vuk je otišao kod mlinara i zatražio malo brašna da pobijeli šape. Potom se vratio 3. put, pokucao i rekao: Djeco, otvorite, vaša mama je stigla i donijela vam nešto slatko. Kozlići su vidjeli bijele šapice i čuli nježan glas. Mislili su da je to stvarno njihova mama i otvorili vrata. Ali tamo je stajao vuk. Kozlići su počeli trčati i skrivati se. Jedan ispod stola, drugi u ormar, 3. u peć, 4. pod krevet. Ali vuk ih je jednog po jednog pronašao i progutao. Samo se najmanji kozlić uspio sakriti u sat na zidu. Vuk ga nije pronašao. Zadovoljan i sit, vuk je legao pod drvo ispred kuće i zaspao. Uskoro se vratila koza i ugledala razbacanu kuću. Tražila je svoje kozliće, ali ih nije bilo. Samo je najmanji izašao iz sata i rekao: Mama, došao je vuk i pojeo svu moju braću. Koza je odmah potrčala van i pronašla vuka kako spava. Vidjela je da mu se trbuh miče. Kozlići su još bili živi. Tiho je uzela veliku iglu i konac, rasjekla vukov trbuh i jedan po jedan kozlići su izašli živi i zdravi. Umjesto njih stavila je u vukov trbuh veliko kamenje i zašila ga natrag. Kad se vuk probudio, osjećao se težak i žedan. Došao je do bunara da popije vode, ali kad se sagnuo, kamenje ga je povuklo i pao je u bunar. Vuk više nikad nije došao, a koza i njezinih 7 kozlića živjeli su sretno i bez straha.